Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubifuriza igitondo cyiza. By'umwihariko muri aka kanya n'amakuru agezweho akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran akaba yishwe. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akaba yiciwe mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta ya Israel byagabye kuri Iran kuri yo 28 Gashyantare 2026. Abayobozi bo muri Leta ya Israel bakaba babwiye Leta ziko Ayatollah Ali Khamenei yishwe ndetse kandi ko n'umurambo we bawubonye. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu akaba yavuze ko urugo rw'uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei barwangije ku buryo bukomeye cyane. Uyu munsi twangije urugo rw'umunyagitugu Ali Khamenei. Dufite ibimenyetso byose by'uko umunyagitugu atakiriho kandi yapfuye. Muri iki gitondo twisha abasirikare bakomeye bakuru ba Iran bo mu mutwe wa Revolution Guard ndetse n'abahanga mu gutunganya ingufu za nucleaire ndetse kandi tuzanakomeza n'ibino bikorwa. Mu minsi mikiri imbere tuzagaba ibitero bikomeye cyane ku bihumbi byinshi by'ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu cya Iran ku butegetsi bw'iterabwoba.